haha ti utusaragia ngumo, haha tusaragia kihoto na nitunyitanite, kana we watangatanga, kana we wakiereweke, kana we wako ithuothe nitunyitanite turoiga no muhaka kura itu na hinya wa kura witu uheo gitio. Tareke inde muri one man one shilling one vote, andu aitu ni tuheo mbeca cia utonga wa bururi kuringana na uingi witu, na twaga gucanukira haha tutigacanuka, na haha tuthengie siasa twarie ma iria gatuma generation na generation cia bururi witu igakorwo na kiguni, na ni turenda tuheo icunje cia bunge citu ciongererwo, tondu representation mwathi haha arugamiriria andu ngiri mirongo kenda 90,000 na kuri governor urugamiriria andu 90,000 thiini wa mundu umwe agitarwo thiini wa Kenya, andu 20 magitarwo thiini wa Kenya, umwe akoragwo wa Kiambu. Uguo ni kuonania tugikira 5% ya MP 350 ugu kwagirirwo 18. Uguo he handu turahenio na andu matige kwirwo ati kwari uhoro wa BBI thiini wa Central Kenya kana Mount Kenya ati yo ni utapeli. Uguo mundu uri urathikiriria amenye tutireka BBI ino ni undu wa Raila, tutirameka ni undu wa Ruto, tutirameka ni undu wa Uhuru, turameka ni undu witu tuheagwo mbia kuringana na uingi witu.